Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, koji se nalazi u srcu Sarajeva, počinje svoje djelovanje još davne 1961. godine. U početku pod nazivom Muzej književnosti Bosne i Hercegovine, ova institucija je 1977. dobila današnje ime. Procjena je da muzej posjeduje više od 60 književnih i 30 pozorišnih zbirki koje broje više od 20.000 eksponata. Muzej decenijama učestvuje u organiziranju i realizaciji najveće književne manifestacije u ovom gradu, Sarajevski dani poezije, koja je krajem maja i početkom juna imala svoje 61. izdanje. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine godinama, moglo bi se fino reći i decenijama, učestvuje u organiziranju Sarajevskih dana poezije kao jedna od saradničkih institucija. Prvo što muzej posjeduje, muzej se nalazi u spomeniku kulture prve kategorije, dakle kuća u kojoj se muzej nalazi ima jednu lijepu baštu u centru Sarajeva, tako da je ona zgodna ljudima za susrete. Posjedujemo i prostor galerije MAK koji je dobar za održavanje programa. I zbog te blizine, a i zbog toga što je Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti baštini i zbirku o Sarajevskim danima poezije, kao i zbirku organizatoru Sarajevskih dana poezije, a to je Društvo pisaca Bosne i Hercegovine. Dakle, od samog početka, od samog nastanka Društva pisaca, mi čuvamo njihov arhiv, također i svaku manifestaciju koju Društvo pisaca organizira, ona se skladišti u muzeju u našem arhivu, mi sad radimo na procesu digitalizacije, od toga se čisto prave izložbe za godišnjice, tako da nekako smo mi nadležna baštinska institucija za sve manifestacije vezane za književnost. Ljubazni domaćin Abdullah Bulbul sa zadovoljstvom je prihvatio ulogu vodiča kako bi nam pokazao što sve posjeduje ovaj muzej. Kuća je od stare srpske porodice Despić koje su posle drugog svjetskog rata dali gradu na korištenje. Muzej je osnovan 1961. godine. Inače u muzeju se nalazi preko 67 književnih, 30 pozorišnih zbirki, dosta originala, rukopisa. Nalazimo se u radnoj sobi kompletno Silvija Stranimira Kranjčevića, koja je u muzej došla iz Zemaljskog muzeja u naš muzej. Ja svako pročitam, ovdje imate jedan divan pasus, kaže: gospođa Ela Kranjčević piste u zaoštavštini prodala je za 3000 kruna, koje su trebala biti isplaćene tokom 3 godine. Nemamo, nažalost, dokaza da je cjelokupni iznos ikad isplaćen. Moguće je, dakle, da sad posmatrate eksponate za koje institut koji više ne postoji. Ostavila ga država koja više ne postoji i poriče dugi novac u valuti koja više ne postoji. To je mene baš zanimljiva priča. Znači, kompletna radna soba Silvija Stranimira Kranjčevića. Ovo je radni sto Silvija Stranimira Kranjčevića. To je njegov pero, to je njegov mastilo tinte, pijač tinte. Idemo dalje. Ova je peć, original isto iz njegove sobi. Idemo uz basamake ili stepenice. Tako je, basamake mi kaže. Sad, znači, Petra Kočića, imamo Kalni Baruha, njegova biblioteka i Petrova biblioteka. Ovo nam je Mak Dizdar naš isto, za njegove originalni, mali dio što imamo od muzeja, jer nemamo prostora sve da izložimo. Da nije bilo Ive Andrića, vjerovatno ne bi bilo našeg muzeja. Mi imamo original rukopis, dopis tadašnjeg SIZ-a za kulturu iz Beograda, gdje se kaže da ne bi trebalo u Sarajevu da se osniva tip ovakvog muzeja, jer Sarajevo nije sposobno to da uradi i ne bi trebalo. Iva Andrić i Rodoljub Čolaković su odigrali veliku ulogu u osnivanju muzeja i on je rekao: ja ću osnovati muzej i prvi eksponat će biti original rukopis na Drinčubi. Znači, s te strane Iva Andrić odigrao veliku ulogu u osnivanju muzeja i da djeca mogu sad doći svi krajeva svijeta da kažu da je bosanski pisac i da je Nobelovac, da je dobio za tu knjigu Nobelov nagradu koju je nama postavio.
Bilo je pravo zadovoljstvo vidjeti i ostalih 30 postavki u dijelu muzeja gdje se čuvaju eksponati pozorišne umjetnosti. Ovo nam je pozorišni dio. Koliko smo imali prostora, izložili smo od naših glumaca, poznatih naših pozorišta, poznatih nekih eksponata, nekih slika. To je poznati Rehan Demirđić. Scenografiju, međutim, mi smo skoro izdali knjigu muzej izdavač 100 godina scenografije Narodnog pozorišta, fenomenalna knjiga. To su sve scenografije naše koje imamo i dosta u depotu, fenomenalna knjiga. Važi li još uvijek Sarajevo, nosi li još onaj epitet grad kulture? To je grad koji još uvijek ima dušu i koji je upravo tako to što ste vi rekli. Jer to ovi stranci koji tu dođu i koji pričaju, koji stvarno su oduševljeni i muzejom i Sarajevom. Ja često tu doživim da mi ljudi plaču i da ostanu bez daha, da im moram donijeti vode kad to se vidi. Često to doživim, ja se naiđem uvijek na tu priču. To mi se često dešava. Odakle dolaze najčešće gosti? Svih krajeva svijeta. Direktorica Šehabović kaže da, bez obzira na postojeće barijere između Bosne i Hercegovine i Kosova, vrata Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu su otvorena za saradnju. Svi su upoznati s tim da Bosna i Hercegovina ima administrativno je podijeljena na dva entiteta, da jedan od entiteta trenutno spriječava međunarodnu saradnju u Bosni i Hercegovini. Međutim, mi nismo repa bez korijena, niti ovo zemlja nepismenih ljudi i mi bismo trebali početi da uspostavimo institucionalnu saradnju na nivoima na kojima je za nas moguća. Dakle, u ime Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da zainteresirane govornike i govornice našeg jezika koji bi željeli da učestvuju u stvaranju historije književnosti u Bosni i Hercegovini, pozovemo da se jave za istraživačke radove, za manifestacije koje mi organiziramo i za moguću saradnju u oblasti književne baštine. Muzej prati život i rad autora svih nacionalnosti i konfesija u Bosni i Hercegovini i svjedoči o stvaraocima i vremenima. Bilježimo i jednu zanimljivost. Iznad ulaza stalne postavke muzeja postavljen je reljef sa stiliziranim pticama koje piju vodu iz šadrvana. Replika ovog rada danas se koristi kao logo muzeja, a autorica ovog ukrasa je Iva Despić, prva akademska vajarka u Bosni i Hercegovini, nekadašnja stanarka i vlasnica kuće.